e ko wonande émotion molanaɗo e yurmede molanade ko yowdiri e oɗo bandirawo meɗen kadi mo yiwɗen enen en foppo meɗen alhaali gurdam makko ɗa duuɓi sen konti ɗo ila 2004 min ɗasi ko duuɓi jeɗɗi waɗi siko ɓuuray ɗum ɗon kono haray kami nanno alhaali makko on ila 2004 mo wengiɗi ka o wengiɗi ɗo haray ɗen torodiri fi sabilillahi jonnidigo julɗe wallidira fi oɗo waɗanamo du'a ɗoranomo Allah subhanahu wa taala yo Allah ittumo e oɗo alhaali yo Allah ittu ɓeygure maɓɓe nden e oɗo alhaali itta ɓeygureji julɓe tawata alhaaliji mum ɗin fof ko ni wa'iri ittaɓe e oɗo alhaali mo ɓe woni torki Allah newinana ɓe piiji ɗin dikkina oɗo hokka en doole e feere e haqqillaji e organisation labaɗo no wawiren wallitorde no fi oɗo bandirawo meɗen iwira e o nokku ka o soka o woni ɗon en ƴettoto daren ɗaɓɓiten wawayɓe en daranade ɓe wallito en kala ko moɓidirɗen wawa hewtoyde tawa ɗum ɗon wawa hewtoyde ɓeeɗo o laawol kisal ko laawol peewal e bandal عفوك إني للنار musidɓe julɓe o me lawol kisal histoire des femmes et des enfants aray ko hino ɗo Ceerno Boubacar mi wondi e maɓɓe ɗo mi yawno ko lattami min tawno mawɓen toon min yewtude e maɓɓe haare kay Ceerno Boubacar ko kamɓe toori ɗo ko gatal ɗo Ceerno Boubacar nala toon sotto ɗo marsude kellal ngal hayfi a ñaami min kam mi ñaamaali ko honno waɗi a wala moƴƴa Boubacar a wallata min ñaami awa honto par ce que nayi men ar ko ma ɗo hara a jonnalaade fus o ñaamete ka yette soodi ka yette soodi mine ko mi yette bari do ari ɗo no waɗi ida labaru anni min gombo ɓulla ɓeede ara aɗayna allah aɗayna allah a suka futiɗo ni danejo a suka futiɗo ni danejo ayni min o kanuɗo laba kanuɗo no laaɓe seeɗa ne si wontiino timmi ko walla goɗɗo boni ne wala nene bi yarama kadi nani Allah yarama nene bi nene ɓe on yewtude kahiɓe ɗo nene tigi e wiya yiɓe ɗo hiɓe ɗo baba baba alaɗo ɗi on to baba yi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe an julɓe tedduɓe siɓɓe an yiɓɓe an hawtaɓe en ɗan e diina dugiɓe fof e suddiɓe wonɓe ka laawol kisal haray mi salmini on onon kala ɓe guureji moon haray wa kadalika mi salmini ɓe musidɓe meɗen wonɓe ka jinan carité kala kaɓe wawi wontirde e hoore windere nden wa kadalika haray mi salmini kadi ɓe musidɓe meɗen wonɓe e ndeɗo mojobere fi sabilillah wonɓe États-Unis e ka sonnaɓe jantul ma awaɓen haray e kala mojoɓe ɓe tawtara no walliti laawol kisal fi waɗugol nduɗo suudu ka wiyete Jafuna ɗum ko fi oɗo musidɗo meɗen nawnuɗo Boubacar Bari mo tawatara en jonniri juuɗe fi wallitagol ɓe fiyoɓe heɓu kaɓe wona wa kadalika fi ñawdugol ɓen turki Allah subhanahu wa ta'ala fiyona yaafoma e fatiɓe
hare musidɓe julɓe to men hewti ka suudu waɗa ɗon hare meɗen hollude on golle ko golluɗon kon min hiwro nelal ko nelɗon kon e maɓɓen inchallah harno yirɗon ɗo ni ko suundun ni haray ko hoɗo gonni no reynirɗon ɗo ni haray mbiɗa hollude on suundu si Allah subhanahu jaɓi min hiwro kadi maɓɓen laawol inchallah haray on fof moɗo on weltanama wakkilagol waɗa ɗeɗo golle e labaɗe haray inchallah meɗen arde e hollugol on hara hino kañum suka Boubacar nam ɗon kankurgo juula assalamu aleykum ɗe jang hayfi eyo alhamdulillah on fof ɗon e jang eyo naala ga alhamdulillah hayfi moƴƴa a yettudal awa haray kono musidɓe juɗe tedduɓe haray meɗen arda e wattugol sooke maɓɓe inchallah haray assalamu aleykum wa barakatuh haray ko ɗum alajji en haray kono men holliri on noon haray meɗen hewti ga e inde nde ɗo mojobere laawol kisal e wallidirteɓe maɓɓe haray guine ɗo haray ko min Mouhamadou Saliou Sow woni ko ɓe halfini nde ɗo mojobere eɓe mi wallidira e muɗum e sukaɓe hayno hecciɗo Ibrahima Sori Diallo oɗo siko wiyete Maliki Bali hayno hikkiɗon ɓe ceernoɓe wonɓe ɓaawa mon ɗon alaji Abdourahmani Balde haray hiɓe représenté ɗo mojobere goo wiyete Jene Carité haray ko ɓeɗo woni ko hewti ga e inde mojoɓe wallitiɓe men ɓen ɓayɗen andi haray golleji piiƴi ɗin hayno teddi si on tigi heeɓi ko ɓenni ko wallaɗo o fooni haray ɓeɗo fof hewti ga e hewtingol on ngal ballal ngal Allah subhanahu wa ta'ala walliri en ɗo ɓa en fof ko en hunde wotere ko ni hanude en wonirde tawa kala ka julɗo on heɓi sattede ka hoore leydi ɗo musidɗo makko ko woɗɗiti o taway kan kadi ɗum muusaymo ka ɓandu makko wannelaɗo makir noon sallallahu alaihi wa sallama mathalul mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim ka mathalil jasad ida staka min udwan tadaa lahu sha'irul jasad bil shahri wal huma ɓe maaki misal gomɗinɓe ɓen ka yiɗidiral e ka yubodiral no wayi won misal ɓandu wotoru si tawi muusama teral dendagal tere ɗen noddidirana e hiirugol e muuseni haray kala ka julɗo soñji kala ka julɗo maapi haray musidɗo makko julɗo so yeyno hayno haani muusude haray ko ɗum woni ko hewtini men ga inchallah hara men wattay konngol ngol e secrétaire an on o hewtina on e nelal ngal ila e fiiɗe ɗo galle ɗe yiiɗen ka wonɗe dusundu ɗo haa ka hewti ɗo ara men torki on yarlagol e baben kañum suka on Boubacar en torki Allah feewi no yaafoɓe naada ɓe aljanna e sellinamo kanko nawɗon sel dendagal nawɓe ɓen waɗa barke e golleji men ɗin waɗa hara dillangoji men ɗin fof ko fima ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum on toon mi jonnitima konngol ngo inchallah tafaddal sey assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray ko nano ɗeɗon ɗon noon koɓe holli kon ɗo hiɗo gueeli e mois de juillet takko ko suumaye min hewtuno gaɗen fimo programme meɗen ɗo fof meɗen immiɗen dari ɗen datti ɗen fii no ɗum ɗo wawira yaarude no haniri noon aray noon en jokki golle ɗen e yi golle ɗen ɗo ɗe lanni aray ko hewtini men ɗo hande e konngol imminɓe men ɓen ONG Espoir des femmes et des enfants Laawol Kisal kañum e partenaire ɓe amen ɓen ɗum ko Guinée Charity International ko walliti en fota fota e nder o programme meɗen ɗo en jeɗike ko hitongo yaltinɗen gon ko fi wallitagol num o musidɗo meɗen ɗo ɗen nawnuɓe watti ɗon kadi babe maɓɓe kono sengo ko babe maɓɓe Allah moyi ƴettitiɓe Allah yurmeɓe Allah yaafoɓe haray hande waɗete remise ji jonnutugol on ɗum ɗo e nder muɗum noon piiji buy ƴeɓɓano joni ko beru moyen moy koye marɗen koye hoore ɗum noon jippinten barki donc e nder ɗum ɗon en heɓuno dande ɗiɗi e buutu mum e draje mum ɗiwi ɗon kadi heɓuɗen julle sappo 16 ko wawi joɗɗingol ko salon meɗen ɗo ɗe yimɓe ɓen ko wawa wonde
aray e nder ɗum ɗon ɓe wayino men kadi e haɓɓere goro min waɗi haɓɓere goro donc aray ɓe hollunomen emin hewti on nde haɓɓere goro ɗo e o enveloppe ɗo ɗe donc aray ko teddungal e moɗon mawɓe hoɗo ngon fof e juulirde nde aray ko watte ɗum ɗon kadi ɓe holluno en ɓaaru haray se yiɗi iɗen wadde ɗi golleji meɗen ɗiɗo fof yaano haaniri noon ko ɓaaru laamu ngun no immi dari no hiwi en e hoore mum donc haray en waɗanno laamu ngun kadi o enveloppe ɗo ɗe ɗum noon haray kadi ko teddungal e moɗon voilà se yiɗi kadi fayin e golle meɗen ɗen yaari no faalira ɗen noon ko tawde sukaɓe ɓen kadi immike wallitike en e fi programme ji ɗin donc haray min en weltanto en fof meɗen sukaɓe ɓen ɓarɗen andi no programme ji ɗin yaari noon donc haray sukaɓe ɓen kadi waɗanano o enveloppe ɗo ɗen kadi o watte ɗum e sonnaɓe ɓen ɓe wallitino en ga fota e banggue buy e banggue buy ɓe wallitino en e muɗum donc haray ɗum ɗon kadi en waɗanno sonnaɓe ɓen kadi enveloppe goto ɗum haray ko teddungal e moɗon haray noon e saabije nokkure nden haray min waɗi e disposition moɗon haray ƴetti hande e haray nokkure nden wattama e jungo mum e inde mojoɓere nden ONG Espoir des femmes et des enfants kañum e partenaire ɓe amen ɓen Guinée Charity International e mawɓe nokkure jaafuna nden e kala wallitiɗo fino o programme meɗen ɗo ɗe yarra no haniri noon aray fof weltanama fof jarnama e inde mojoɓere nden aray yo Allah jino e defugol min sodora toon piiji ɗin fof addora gaɗen fi ko wallitoren e sengo ko defete ko ɗo ɗen ko waɗete kon e jungo maɓɓe donc haray noon e nder on programme ɗon en annino 3 millions ko watten e sooke famille on ko ɓe wallitora fi ko defugol uttugol ngol hande naɓi han e nder ɗen balɗe ɗon ɗen donc haray ɗin ɗon mbuuɗi kadi no ɗo o haray ko teddungal e moɗon haray ko ɗum ɗo ɓe nulimen ɓe yetti e mawɓe musidal e jaafunal ngal allahuma sallah sallam rasalim assalamu aleykum rahmatullah barakatuh biro haray mi salmini on haray ko min toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeytu jontugol Boubacar ɗo kellal makko ngal are meɗen yeliyo on wawa jarnugol jama julɓe wallitiɓe e fiino Boubacar o hettita kellal makko ngal e ha waɗam gol nduɗo suudu ɗo ka won hara nandiyanka piyatamo ha hewti on onon haray tawi no wodi ko makon aray maka noon jama on ɓe kamɓe kadi woda ko ɓe mami e konngol moɗon eno onon woni ko jibini Boubacar ɗo nan aleykum salam rahmatullahi mi weltike fota ustase en min kadi mi jarni on hono ɓe talibaɓe amen mawɓe amen ko ɓe nene an ko ɓe baben an ɓeɗo hande min luttiri ko karama ko Boubacar Siddiqui ni Allah akbar ɓe make Alhaji Mahamadou Kazali ɓe makiri ɗo ni jafuna fo jarni on e ndur duuɓi sappo e jatati mi wondi e o boba har yo jasayno ɗo fo yiwno vidéo makko arano on kono alhamdulillah rabbil alamina moodi an e makko min yaadi Konakiri immunde e kala fi sabilillahi ko ɗum mi iwdi ɗo e muɗum hari no jokka jama fof hino tambiti kono min feeti faabo fahin faabi ɗon men katara o noon laawol kisal miɗon dari ɗon kam mi yahuno hiɗon ɓaawami mi weeri ka mo sanusi kadi immi dari ɓasa maratugale ko tambitoma a fiirata a heɓata ballo kono tawi Allah immini ballal ngal alhamdini yetti Allah yetti annabijo Allah weltani malaikaɓe makko moƴƴuɓe annabaɓe sahabaɓe moƴƴuɓe miɗo weltani ono laawol kisal e iwtirɓe ɓaawa moɗon e ceerno Malik e onon ustasi en ɗon ɓaawa amen hano min iwritonni ɓe ndugu seɓe iwtirɓe ɓaawa mon ɗo fof Mody Ibrahima Sori haray fof muɗum alhamdulillahi rabbil alamina mi weltanike Allah mi yetti annabijo Allah min e jaafuna fof mi weltanike on
har yo bo banduɓi sappo e jeetati meɗe wondi o jasa ɗon mi wakkili mi jogitima ko mi jogitorimo ko ɓaalan anduno heno ɗo talibaɓe kamɓe jannanimo alqur'ana mo hunnani ɗum ɗo mo hunnani meeti e makko on kono heɓiri nan nde nawnare ɗo kono komin hewtuno tambiti ɗon men ko alhamdulillahi rabbil alamina on somali on ha ɓaali ha modiyam feƴƴini mako ɗo modiyam o waɗanayi men suudu modiyam maki alhamdulillahi rabbil alamina kajjati o lawol kisal maki waɗanayi men suudu hara mi siyatake min e Boubacar Amy Sella min alhamdulillah rabbil alamina kamɓe Allah neltani ɓe enen hunnuɗon ahadi onon ustasi en kañum e modi Ibrahima Sori e ceerno Maliki haray toujours alhamdulillah rabbil alamina on iwali ɓawa min hano modi a feƴƴinirni alhamdulillah yetti Allah weltani on weltani Moussanusi e musidɓe jafuna fof e sorti san jafuna e mawɓe mum fof landu ani ardiɓe men ɓe ardiɓe julɓe ɓe fof yallah dando e lette makko ɗen yallah rabbi dando e lette makko ɗen Allah tawɗe muuya tawede e moftenulaɗo e Muhammadou Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam albarka mo mi yetti Allah mi yetti annabijo Allah mi weltanike jafuna mi weltanike onon musida seniɓe tambitimi ɗo mi miskino mi aliyat oɗo aliyatimajo Allah mi weltanike on Boubacar wawi hande hari ko jasaynoɗo o wawi o ñamay o addana e landiyan joni min famodira e hara yallah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yallah itti malayka ko du'ano o yallah ɓantu fi meɗen o koyen aljannaji makko ɗin danda e lette makko ɗen albarka moɗo e lawol kisal yetti yallah mi yetti annabijo Allah weltanike mawɓe men ɓe weltanike sonnaɓe men ɓe yallah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi albarka yallah mari joddi yallah itti malayka ko weltano on du'ano on albarka Assalamu alaikum Monsieur, bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Nous sommes à Djafuna, okay. Dans la préfecture d'Alaba, je pense district de Ndjouria. Okay. Au nom de l'ONG Espoir des femmes et des enfants de la Kissal, en partenariat avec Guinée Charity International, nous avons pu mettre en place un édifice comme don d'une famille, 2 minutes, dans le district de Ndjouria, plus particulièrement secteur Djafuna. Donc cette maison est composée de 2 chambres et salons, plus un magasin, plus une terrasse. Donc l'équipement aussi a été fait par l'ONG en question, dans 2 lits, 2 matelas, plus des oreillers, plus 10 sièges que nous avons mis à la disposition de la famille. Donc à votre honneur, et nous tendons la main aussi pour d'éventuels projets que nous comptons faire. Et ce n'est pas seulement à Dalaba, mais nous comptons aussi élargir ces arts de projets dans les autres préfectures, dans les autres sous-préfectures et dans les autres districts. Pourquoi pas même dans les confins les plus reculés de la Guinée. Donc là, l'ONG Espoir des femmes et nos partenaires Guinée Charity œuvrent pour les personnes démunies, pour les pauvres. Ce n'est pas seulement dans ces cadres, quand même nous comptons faire pas mal de choses. Dans le domaine de la santé aussi, nous évoluons pas mal aussi. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Assalamu alaikum wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on fof e moɗon kala ka wawɗon wonde ila ka laawol kisal ha hewti ka Guinée Charity ha ka Modibo fi sabilillah wonɓe États-Unis ha e moƴƴuɓe heddiɓe dabtarmi alala inde muɗum ɗo haray on fof e moɗon weltanama on jarnama e batte ngal ɗo gollal ngal waɗiɗen ɗo e Djafuna ɗo e nder district Ndjouria on ɗo haray Allah subahanahu wa taala newnani en wawi wadde ɗo goto en fuɗɗori taw e ñawdugol e Mody Boubacar en ni ari ɗo haray ko oɗo suka woni ko Allah subahanahu wa taala waɗi wonno e suudu haray ko suudu huɗo wonno ɗo oɗo ka wonno ɗo e nder ɗiɗo haray Allah waɗi hande o wawi darnagol hoore makko yana hoore makko immo salligo juula haray yetti Allah subahanahu wa taala haray en weltanike ɓe musidɓe meɗen wallitiɓe sifa ɗeɗo golle haray min ari no tawno noon min immini Maliki Bari Ibrahima Sori ɓe ari ɓe didi sunnu alhamdulillah min tawi no min wirnoɓe noon haray ɓe waɗiri noon golle ɗen haray golle ɗen waɗama ha Allah subahanahu wa taala waɗi gasino fadira ɗen noon haray Allah subahanahu wa taala waɗi oɗo sur kadi hayfanimo joni moƴƴe mo yi ka wonno ɗon hankin ari tawi ka won ɗo hande
tawi ala ko wawata wiide si wona alhamdulillah haɗa eɗen turi Allah subahanahu wa taala yo Allah subahanahu wa taala jontumo kellal makko ngal o wawa dardoɗe hoore koyɗe makko ɗen o wawa faggitagol ko laaɓi dagui o wallito biro makko jaara o wallito ɓengure nden wona o darannoɗo hankin janggugol qur'an julna ko ɗum wonno golle makko Allah subahanahu wa taala jariboro nde ɗo nawnare e dia Allah ko ɗo ko moƴƴere enen kan hara no majjana en eɗen tori Allah subahanahu wa taala Allah darnori en ɗum ɗo yo Allah subahanahu wa taala jontumo kellal makko ngal e jam moƴƴere o wawa wonugol waado ko hino duɗɗuwa yimɓe makko ɓen o wawa wonde kono wallitiɓe makko ɓen ka diina haare min weltanike mawɓe nokkure nden min hewtiɗo teddude molanaɗe mi wawata sifade fof Allah subahanahu wa taala arsiki en wawi addude wona yiɗum ɗo ni sundarnaɓe en wawi wadde kadi damɗe nder ɗon e feeridoji fof muɗum e ko jokke ɗum e julle kadi ko jooɗe ko salon haɗa en ɗo fof Allah subahanahu wa taala moƴƴi e meɗen en wawi addude hewtuna ɗo hen torki Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓɓu kala ɓen ittuɓe jawle muɗum waɗa fi ɗum ɗo taso yoɓɓu moƴƴude e joddi waɗa joddin hala ko arjana firdawsi ala waɗa werde men en fof ko arjana subahanahu wa taala ko aljanna Allah ko ɓuuri e towde ɗon ɗum ko arjana firdawsi haray ko min wawno e hollude inchallah haara ɗen landade imam e nokkure ɗen kadi ɓe wawa jarnugol jama seeniɓe ɓen e jama ittuɓe jawle e fi nduɗo Mouradou haray imam assalamu aleykum wa rahmatullah ndega ka ɗewde seeɗa aw haray ko alhamdulillahi rabbil alamin yetta Allah subhanahu wa ta'ala en jarni jama on ƴettude ka anni dowdojo fuɗɗori toon fi eɓɓugol fiiɗe jawle no hewtira ha hewta e miskinɓe Allah no Allah daaliri noon ɓeɗo kadi woni saabu wallitagol ha ɗeɗo golle darora ni nawnunoɗo woni e nder suudu huɗo Allah itti suudu huɗo ndu saabu maɓɓe Allah kadi immini nawnuɗon darnimo en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu cellal ngal o artira haqqille ɗen ne hewtita o wawa huwodirede sifa no huwodirta no e nder aranu makko aray no wi en sanni en tolni en jarni suusete isa ɓaŋinɗo nde moƴƴere ha hewti jafuna e nder district Djuriya o min weltanike kadi délégation seeniɓe ɓe min weltanike kadi modi Ibrahima e kaw Ceerno Maliki wonanɓe en saabu sargagol muñño peru satte nde koɓe hawrata e nder golle ɗen haaɗe fewdora ni wande kadi woni du'odiral e nder ñalande teddude ñalande mawnude ñalande teddodiral haray moƴƴere Allah koɓe yanani men kon min yelitanike ɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e jawle maɓɓe e koɗoli maɓɓe fof min salmini musidde ɗen ton fof e julɓe moƴƴuɓe ɓen no ɓe anniyori golle ɗen noon min andini ɓe hewtiri noon min weltori noon yo Allah yoɓɓu ɓuuri moƴƴude yo koyen ha hokka en aljanna makko yo dande en ha o danda e ledde makko wotellama sunaji batanaɓe ɗumuri kolliha wadirnamin ko jiitiɗa jaɓirɗa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan bismillah yalla hewtiri Allah ya rajai عفوك إني للنور مدت يداي لا والكسل ولا قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني